Organizirali smo Hit the Shirt Challenge u Lokoma sa Gordanom, a ovo je možda prolaznicima izgledalo ko da prodajemo dresove. Imali smo dva tima, tim Gordan i tim Mićo. Sa Gordanom je igrao prijatelj Niko, a sa mnom prijatelj Nikica. A zadatak je jednostavan. Koji broj pogodiš adresu, toliko bodova imaš. Dogovor je bio da pucamo 3 kruga, svaki igrač po 3 puta, ali malo se odužilo. Pogodi Oršića i pobjedo si, jednostavno. Lako je reći. Odlučili smo dati još jednu šansu Gordanu. Gledajte, ja sam panj, nemojte me osuđivati. Da je tu limen i da se dere na mene, to je bila druga priča. Hvala ti Bog. Round 1, fight! I sad ja imam šansu da... Round 2. Oooo. A ne. Čovječe, pa niko ne bude niš pogodil danas. Mislim da ti je najbolje da mi krenemo iz početka. A imali smo i podršku iz zraka, to je dron koji je zujao stalno iznad nas. Round 3. Sad ćemo mi. Gledaj Oršića sada. Ajde. Si vidio? Pravi je Oršić. A to sam i vidio. Ajde. Ok ljudi, bok, snimamo izazov, tek smo počeli, uopće nismo imali prvu rundu gdje smo svi sve fulali. Nego ovo vam je moj prvi show danas će biti. Laže, hoće na silu pobijediti na domaćem terenu. Round 4. Skoro sam te ošišali, evo. Ako trebate besplatno šišanje dronom, javite se Mići na 0915244862. Nije da me sram, ali... Ajde. Pal je broj 14 Henri. Mislili smo da smo pogodili 14, ali nije istina. Kasnije smo utvrdili usporednom snimkom da smo pogodili broj 7, ali je pal Henri. Koji si pogodil? 14. Pa ne bi 14 pal da ga nije pogodil. Pa između, koga je izgledalo kada je pogodio sedmicu jer su i sedmici pale kopčice i 14 isto pala. Round 5. A nemoj me. Čovječe, pa sramotim sam sebe, Round 6. Na domaćem terenu čovjek nije pogodio. Bravo. 3, a? Rezultat je 10-0 u gostima. Pucamo još jedan krug, može? Odlučili smo dati još jednu šansu Gordanu. Gledajte, ja sam panj, nemojte me osuđivati. Da je tu limen i da se dere na mene, to je bila druga priča. Zove limen. Prvo je pogodi Oršića i pobjedo si, jednostavno. Lako je reći. Round 7. Mogu ja Oršića pogoditi? Ajde. Aha, malo sam preblizu. Bilo Ajde. bi red da i ti jedno, a ne da Ajde. se šlepaš na mene. Ne sam psovat, ali... Da. Čekaj, kaj ti si pogodio, ne, ti si pogodio Ja tri, sam on- trojku pogodil danas. On s 14. Ja. Hvala. Ovo je bila krađa. Krađa domaća terenu. Moraš vježbati. Poplatili su sve. Moraš vježbati. To ti je zato Ja jer si sam- duplo mlađi od mene. Ja sam pogodio brutalne golove, ali Vidim, nema da. adresa. Aha. I ne daju mi bod. Kakva je to? Znam, Traženja. teško je izgubiti na domaćem terenu, ali priznaš, bil si bi, okej? Hvala ti Bog. I taman kad smo završili challenge, Niko je pogodil Oršića 99. Malo kasno, dečki, trebali se to prije pogoditi. Više sreće drugi put.